الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدينا مرحبا بكم في برنامج منبر فقه السنة من تلفزيون ستار 26 كومباسيلا درايف. يعني معنا فضيلة الدكتور شيخ جولة جاءنا من جامعة الإحسان ببانجلوندي. بعد قال بسم الله الإسلامي بروجرام من كافة منبر فقه السنة وإسلامي فورم. دكتور شيخ جولة أنا تجاني كتك أبو تفو الإحسان يونيفرسيتي بانجلوندي. دكتور بولارك أسي جيبر لا كنتم إن شاء الله أنا بروجرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام من هذا البرنامج الذي هو منبر فقه السنة، والذي يأتيكم كل يوم الثلاثاء في مثل هذا الوقت. ونحن اليوم أيضا نجدد اللقاء معكم في هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. بعد لو ما فلو ما ستلا تولا كاتندو كاجي كولا كسلكي لام صلى الله عليه وسلم وكولا تلمر لال من بين جيبي كانتن كولني مسول بال بي كونتون مسلمي كونتون درول با فلالكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabale na nyim programme to men kanal kan programme ka fa minbar fiqh sunna kila ala sunno fahmo programme be lorin kaw bonyo to moli ila albatu kolito talata kanal kan bi fele kotake nata pour nalisi na wala data kotake be masatalla dan la fawasi mantaben ayke mol sumen yalon ko بكم ولا مويلا بيفهمون فنال. تفضل شيخ أبو بكر إن شاء الله. جزاكم الله. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها حرارة. تفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتودع ثم ليبني على صلاته وهو لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه ودعفه أحمد وغيره. نعم. بعد ما هنن كبي بكونتينر إن وراداتو بسلجيو لتنيا بندال بولا كونو يو كتابتو كحديث ولنات من يالونكو ما يبدندين وكيتيولا يو بي حديث فلو ما يالونكو باتالا ولم نعيش الحديث تو كلا بنك عليه الصلاة والسلام نمن يالونكو فونو يا سوتو walla yelo bota annongoto walla awolo jita ngol kala soti ama si saljiyo muta ba hadiso nyin niya la takhrijo karan mena talla ko hadiso nyin yani hadis lam furolon me yalon ko lonnal ya hadiso nyin lam fundila man saha yo kamala kon te diamo warandila kambake bari lonna doli yaje ko hadiso nyin ne alam futa doron soko kitel men be jin kono wolta sabatino la hadith lam fodon yo bari nyaaje kitabu tiyo ya nati nyada kamako fuqaha o doli ya fola ko mol men fojang ka fa ko fono si salyotinya wa mo hanabilul madhhab wolati anen abu hanifa itelaje ko fono anen qalaso men kera wala jot fono atanun qalaso mankilin wala jo fono atamu fenete me yalonko do moro ke abe kono ta fa site kono yana fintinde e ka fole fono andi ka fintinde ani symbole fanala o wato do la aka forcele e buka balanno private yo wato do fana e be men fintinde la asiyelama ato dol abuka yelma ya do manyamen aka finti wanyala bara be mu fono lot yo hadiso kamen ko nimme saljo men na waye soto nyanta ka saljo muta ana lo saljo tinyata yo qalaso wala mo man ko ka fay ko kawoloji ata jama ka solo nyaade nin kono fata jawke na mari kirina de saje seletanan akan koroto yo wato do nana da kankoro ko nasina dato isa fentindi ka fole ko awala jita jama han susula dinno akasoto yo wala mo wala jot
kila ko alayhi salatu wasalam ne o fana ben soto atal saljo be si saljo muta walla ru'afo wala mu yelo e bo anoto man do man ko safa tunno do safa tisoro aka yelo ka finti noto yo kani o keta fana ele saljo sitinya si saljo sayin kam muta yo anata nyim fana foje ko e mari ne finti tam siro kono e kana diamu isita yen fawol bondi bala akola ye saljo sayin kam muta yana ya continuer salola ita commencer la kutake ka folo ko bina hadiso nyin kanyul bela yitande yo bari hadiso nyin lam fotal baakede yo wala tan kitabu to yana timen kan wolom nyin tiko kayitande ko hadiso nyin lam fotal folo kaw ko indi fulanjaw kayitande ko fuqahawol men doliya men yaaje ko fono ka saljiyo tinya wala jo ka tinya wala yelola funto bala jato kono o fanan ka tinya le nyem moyla dalilol dolati hanne atar dalilo nyalon ko alam fotal kan ita imam abi hanifa imam ahmad ibn hanbal itallama da boto ngil be ka saljiyo tinya le hani yala jamana funtira bala jato kono doron yaaje ko mayda saljiyo tinya tal kullu kharijin najis olum fewo fen na fintita bala jaato baranda be kosorin ne yaaje ko wala funto ka salgiyo akatinyal yo bari nya hadiso lam fotalo kamala ko nte mbe danna nyina laje yo ni tar madhab dol ko imam malik imam shafi'i wala madhab o to be na talla ko nyil men fotan nyil dode boka salgiyo tinya fono ta tinyala wala jo ta tinyala tisoro wala tunno fanan ta tinyala yo nyina mo fuqaha wala kuma wala fana kuma yalon ka sahayata ka fa ko fono buka saljotinya andon wala jo fana buka tinya andon tisoro wala tunno fana buka tinya nyina mo kuma kan me yalon ko sahayata karo hadiso nyim me yalon ka ben fejam hadis lam furulum hadiso man sahaya na inshallah qala al muallif rahimahullah an jabir bin samra radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أتودع من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتودع من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم. نعم حديث حديث صحيح يعلم إمام مسلم ولا في لا على صحيح وقنو جابر بن عبد الله عليه حديث مشهور في هذا الباب كلا ينك عليه الصلاة والسلام ko walamu nenga beyang meseng subo domo fo subo nyin domo ko lan si salgio mutanobe mana fon salgio men benna atinyata labang nyanta ka salgio sayenka mutabang fon no hani akila nyin ka wala alayhi salatu wassalam kila kay ko in shi'ta walam ni lafit is salgio muta ni man lafi ikana muta yo to kama yitanu kayitanu ko to beyam mesen subo akata sagiyo to akata bati ban pour ko subo domo o bukam wala salgiyo tinya kan natra be salgiyo tinya la non ata fala ko ni lafita ye salgiyo muta ni lafita kana muta aba fala le na'am salgiyo muta o to waya yitande ko ka fa ko nemme yin subo li domo ata salgiyo bela kasmela salgiyo soto nin salwaro sire isi sali hanni man nadiate hanni man salgi ko tamuta anata continue ka nyinin ka kota ke nyonko subola aka fon si salgi muta nyonko subo do mo la bang mana nen nga nyonko subo do mo fon nyanta ka salgi muta bang kila kay ko ha yo jama fay ko ni la fita aka hay nyanta ka salgi muta ni nyonko subo do mo yo to nyen ka ala nyen jabiro kam yitan woto nyon ko subo domo ka salgiyo tinyala nyon ko subo domo aka salgiyo tinyala akera atabino la keta janiro tiba ya ke nyawnya ni asubo domo ata salgiyo bela oto le salgiyo tinyata le nyanda ka salgi ko tamuta ni lafta ka saloke nyen hadiso kawlitan hadis do fanan bi jemen ka yitan kila alayhi salam aka yamarlo ke ko tawaddau min luhumil ibil ako al sisal geomuta nale nyonko me subo domo al sisal geomuta oto be ay tan ko nyonko me subo domo aka sal geo tinyale nyina mo kuma kan me yalon ka sahayata nyina mo kuma kan me yalon ka dalilo bambanta
ولمو إمام أحمد بن حنبل على مذهبه. نعم. إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتودع. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في الباب شيء. نعم. يمكن حنين كبي يمكن بدين دين سلجيو لا تنياكو ولا وكيلا عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضع. نمي فوريو كو أكو فنانسي كو نيا أدوني كاتشيكا إسسالجيو موتا حديثو نينا الظاهر ومولد يوباني حديثو فنان لم فتال حديث لم فتال لم ينفنات نيا حديثو كان كالا تخريجو. نعم. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في الباب شيء. نعم. يا انتقرار إمام أحمد كونيم بنداتو جان حديث تجي ميالون كا صحياتا من بين رجي بي لم فتال yo hadiso hinna koto me wolom nyinti ko kamita koni meye fure ko kombe yalo nyame atamo fardu kifayalat ne muslimo fata muslimo kono amay kunna farlolati pour yaku yo ba farlo nyi manke fardu aynit fardu kifaya wolom nyinti ko ne modoli ya ke doron say kito ka boy moto malu mala bani be ya tuje make e be ka junubo wala soto yo akole kila akole banke yen sa ko ni meye fure ku to e mari fam fanan siku yo ni du ya duni o resi saljiyo muta yo ja la fa ko man hamalahu yo lonna li fasar fulal kala wa man hamalahu dol ko bi man arada hamlahu wala ni men lafita pour ka fure o cika ka duni esi saljiyo muta nyin kamala ko sitar parerin ni salobe kalama sata salgiyo bela isi kaf mol ma ni sali ama ko doliya lafdo nyin kewata man arada hamla al mayit falatawadda ko qawluhu ta'ala wa idha qara'ta al qur'an bima'na idha aradta qira'ata al qur'an yo ko nyin hada uslub arabi to ala maqsudo min wa min ko nimmen lafata kafro cika ka duni isi salgiyo muta doliya fasaro ke walati dole ko hani ala fasro zahir wolom yindiko nem me yafiro cika fi'lan ya dun fi'lan o dunir ko la ni o mari nyanta ka sal yomuta akam lonna la ni fasar fulole ke ni la fugola yo bare ala ayat hal hadiso ni lam futale o kamala ko nem me yafiro ku atikere kunna wajibo te tafana isa kanku ani wala ni me yefuro duni wala ni lefta ka duni atakere kuna wajibu pere sergio muta ka ni hadith sallallahu fo kamala so ko imam ahmad ya banki ko ni bunda to femman saha kila bulje sallallahu alaihi wasallam oto ya itandi ko fure ko to ko farle wajibindila fure kula kan adon ka furo duni wala kalafi ka duni o fanata sergio farle yandila o mari kan. Naam. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله نسائي وابن حبان وهو معلول. نعم. حديث أتكدي عمنا ولمو سلام فيومين يالونكم مسلم من ينكاكي نين آيات السلجيو تي ماريلا ولمو أقول كونو برو القرآن مصحفو كامي بلولا كوكيلا كو وألا يمس القرآن إلا طاهر كمو كان قرآن ما فو ميالونكو أبي السنيار يحديثو نين أعله العلماء لنا لإلا كالا وإلا من ورمديكو رواية من صحيفة حديث جنبال مشهور عند العلماء يكو ميا حديث أبو بكر ميا لهم قاتل حديث ينفير ابن حزم صحيفة لم ليس رواية عن حفظ وكمل حديث لا تقوم به حجة
yo bari lonna liyo murun lonna jamayo kuma kawni murundi la hadiso ni yaji ko hadiso ni muhujjalat kato kiti jama wonata nya hadisi jambalum kiti jama le nata je abol kono jakol ansibalu mami dani nin sol kata be me sonlu anin dialu mami dani kewala diala kata musol dia anyol be bonyoto nata nya hadiso lo kono anu khulafa ar-rashidun barata wal bayl abubakar siddiq wa man ba'dahu min al-khulafa ar-rashidin ahkamul walam kitiyol min yalon ko nata nya hadiso kono سافكو يوكي تلبي تامندل حتى قال الحافظ ابن عبد البر أكو هذا الحديث شهرته تغني عن الإسناد أكو حديثه على فتم فانسو لون لاليا على فيموس لون لاليا ويا يتنوك أمان سولة إسناد ولا كتك أكو تلقاه الأمة بالقبول أكو أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا حديثون يا بندو أن من كبارة يا متل كبارة وتو حديثون محجلة هذا هو الذي عليه كثير من العلماء وهو الصحيح لنا جماعة ولا كانوا ولا صحيح فنا كابو حديثون محجلة يكو الحافظ ابن عبد البر يا أكوين يمه وتو حديثون محجلة سايم من ناتجي وفهمك الكيتو ميالون كابي ثبتلا ولمو كيلاكو الله يمس القرآن إلا طاهر مو كان القرآن وما يبلول فآتري هبه سنياري نجنمو لنا الفنبا بي أبول كونو أئمة الأربع أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد وأتباعهم إنينو ملنقول بي يتلبيل مذهبو منينتي ابتداء من الصحابة kabo sahibolu la be nyina longo ka foko mushafu mo manyanna mali bulo natri mantar senar me mukhalafa ke jam wala ibn hazm al-zahiri wa ba'd al-zahiriyya wala al-mukhalaf fi hadhihi mas'ala yo bari même sahayata même kuma kam yalon ko mo nyanta ka même muta ni masala wala nyinti ko mo manyi mo kallafo manyanka qur'ano may bulola atari mantal senyar kadu man satalla ya fa qur'ano kono na diamata qur'ano la ko inno fi kitab maknun la yamassuhu illa almutahharun ay kitabu ni ay alqur'ano ni man satalla ya ay madih kala bunya nala kotota ko fo suratul waqi'a ala bandula ma fawla أنا تعرفكو لا يمسه إلا المطهرون مو بك القرآن ونما لوح المحفوظ ولا تنامن كي ملائكة الميالون كي بالسنيار يو الصحيح هنا ولمو ملائكة ولمو مطهرون المرابي الملائكة بري الشيخ الإسلام بن تيمية يا بانكي أكو حني آياتري ملائكة القرآن كديام ولا بري إذا كان من صوت الله فكو القرآن أما فعلت ميالون كو malaikol men yalon ko kama wol be sener malaikol be ko koso kaydi be kata jon konna wol lamman ne ka qur'ano nyimma oto ibn taymiya ko naabi o nyawto qur'ano naaji ta banko nya kan ko teke hanama don men yalon ko wol kata jon kon lale oto wol kana ma foni be sener memba be awla on ni ko wol fa manyan kama foni ayata be sener nata malaikol me yalon ko kata jonkon la malaika sanon le ko qur'ano nyimma oto men yalon ko e be banko nyaaka wol kata jonkon la oto me hawla mayata pour wol manyan ko qur'ano nyimma ayatri mantari senare wol kuma kan me yalon ko sahayata wal hanki la sallallahu anata fi surat fi sahih muslim ay fatandura ke pour muslimon alqur'ano eta jawol la banko kan kafiro la banko kan mun kammala in kammala ko ne ije ko ta qur'ano e qur'ano soto isama bulani wol mo ko son ton lati wol man sene ba sargi muta e ba jana ba ku so be pour que qur'ano tank ni saraw ngin kiti o ka fender mi alan ko pour que qur'ano bunya al qur'ano bunya fawlati pour ka bunya ko imam malikiya abanke nyama muwatta kono ako pour ka muslimo mukallafo ka balka qur'ano ma bulola atare amantar seniyari salgiyo mantarala amanka ka foko ko sola babula be qur'ano ko sondila wala nola baba qur'ano nil hani
ako min babil ta'zim lil qur'an ako serentio ako pour que qur'ano ka warande ka buñande ko serentio yake wala kamma wala tinna kafa ko ni musobe farlo kono nay ay kawaso do abulola asi qur'ano mutano abulola ay karan abema kuma kono mi yalon ko amam bambang bayri nin ayatare pour que momi yalon ka man seneya pour que qur'ano ma akan manya ka qur'ano ma bulola pour ni kamal qur'ano warando na buñando kamala oto fatam fansi man tar woto amari nimbe man seneya ko muso na be farlola ay kawaso ka bulola wala aman kawaso ka bulola kad nota bulola abulo be seneyari ko samantarala fem dal yoro kawaso kala kawaso kana kala bem kiti kilomita wala tinna même kuma kon melon ka sahayata mo manyan qur'ano male bulola atari man tarsan salji man tarila musofana nabe al adoto hanata talibolom amanyan ka qur'ano ma abulola ayatare abe ala on farlo kono ba sambi na jamal la wala kudo funte mi yalan ko wala mu nyem mobile sumda alquran wala ala natalo katara kon kala natalo lom yo lonna doli yaaje ko fombe nin alquran mu mo be la mobile kono yo fo mobile be abe mushafo wala alquran wala kitiyo abe wala talaban faade alquran wala kitiyo tala wala bi mana mba fala ko kana mobile nyim may bulola ni ayatari imantari sene wala saliyo mantari la fonno ate qur'an wala kitiyo tala yo lonnal min yalon ko men ben nyin jamano to mobile funtir men tilola iman kambenje lonna dol ko abe alquran wala kitiyo tala ni ayatare alquran mo be la mobile kono o te manyanna mala saliyo tela e manyana tala jonko ina manyana tala jonko la kar qur'an manyan kata jonko dol yaaji ko hani mobile nyinte alquran wala kitiyo tala hannen qur'an bagan kan qur'ano men kata ko wala mushasha ala natalo wala katariye amanke mushafo font watato ate mushafo wala kitiyo tanola nyelma kuma kono mi yalon ko nahnu namilu ilay wala ana arahu rajihan tangaji ko wala kuma kono mi yalon ko atala bambanta mobile te alquran wala kitiyo talano hanne qur'ano ba kono oto sai musona ba farlo kono ne mobile o babul men ka qur'ano tano oto ne qur'ano balo balo kono asayele nole ay qur'ano karanje ayata ma mushafo ma bulola ala alqawl ka fako mobile o ne qur'ano ba kono ata keno la mushafo la kitiyote katu mushafo o ma fansun fennete me yalon ko abulonding woni mobile o mankil hanne ayata qur'ano la natalo ba kono kam wala mo ni hadiso kadiamo nyin kito la me man fono wala nyin tiko muslimo e manyanka alqur'ano may bulola sawam janabo be la ban wala salgin tayala be la ban e manyana alqur'ano male bulola wala musobe abe farlo la kono ba amanyan alqur'ano mala bulola hanne ayatari talibo lo mati amanyan alqur'ano fon jaato mala bulola adum fatam fansuman tarje alqur'ano mu mebe wala juzu killing wala juzu natal qur'ano dammanne mo manke tafsiro fo qur'ano doron han juzu killing namo mushaf wala kitiyolom imanyan kama e bulola ni ayatari imantari seniyare yo lonna dole kuto sonni ke dindiwe me yalon ko abe karangola e ko e se kuto sonandi keno way pour que qur'ano do muta abulola ayatari salgi mantaral ba dole o fam balane e kon yaake mukallafo men ba dilala junubo men biyo mukallafo wala be junubo nyin tala kar dindo manke man senea aman ko qur'ano ma bulol so nyene kitiyo londe saibol bulu kato saibe do bije sa'd bin abi waqas abadi on karandi kan no qur'ano la dindo ya afanga nya doron bulo mata ala dhakarola akay ko la allakam مسست أكايك نعم أكايك قم فتوضع أكايك ولد السلجيو سين كم متقطك وبعيت أنكو صاحبه السلفه ينا كيتيو مالندي بلوكو قرآنو مومنيان كامي بلولا أياتري السلجي من تريلا إمان تتسناري ولمكما كان ميالونكو الصحياتا ولمكما كان ميالونكو لنا الفنبا بي إموميو بي والبي يو كما كان لسابتين دي ikatama wala
oto misilimo ñanta yettama wala wala fana mo fankanto tela dinoye katu nin waliyoɓe kuuto men si bondi fonko kono to ɗum siko kono yewo ke wolf samantiya ɗina men ɓe tarindila siko kono kamu ñinamo ñinna kiidoti inchallah. جزاكم الله دكتور. الوقت أسئلة كم في أسئلة يعني آخر حديث ثم قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتودع أخرجه الدارقطني ولينه نعم. ñi hadiso fanan hanin kabi aka diamu ku kilon la ako Daraqutni wala ya fi la bara lam fundila wala mo ko kila alayhi salatu wassalam ay binaloke bara asalta man salgiyo tamami naam wala metawadda naam ay binolo asalita man salgiyo muta yoto nyin kamé nga kuma ka men tambindi no nga asahayandi nyin kawle itandi ko yelo la funto bala jato kono ate salgiyo tinyala ko en kana wala mo imam ahmad imam abi hanifa wala mo yena madhhabot yo bari imam malik shafi'i anil na dolu wala madhhabo yelo la funto bala jato kono abuka salgiyo tinya wala sahayat yo ni hadiso hanna ta hadiso nyin lam futale yo bari dalil ko tati je men kayitan ko yelo la funto bala jato kono be salgiyo tinyala akara binalo silolo tibang akara baramo silolo tibang akara tisoro wala tunnolo batay mari noto yele salgiyo men belo salgiyo nyimman tinya madama yelo dam man funtite jato kono hanna ata yelo mu ko solat bar ko so men mati ala funto bala jato kono ifan le ya bondi bang afan la funtita faye bang atele salgiyo tinyala kar dalili tije meyo itani ko lonna liya fu nyame yo nya hadiso nyin anata hadisi lam furon barat fanan ko kuma kiron la bambandi ko kila ay binolo kar binolo maruf ni moy binolo yele jamala ka funti bala jato kono ay binolo salita aman salgi muta to ya itani ko binalo manta salgi otinya wala bi mana yelo la funti jato kono ka fintindi jato kono o man mo la salgi otinya bari mari no ketele salino ayatri man salgiyo muta ni hadiso nyum fanan kawle bambandi nam inshallah ngalo nyinem las hadithoti nyim bundato den wokola nga babu adabu qada'il haja soto bunda nyim bantal bunda nyim bantale pour nawaqidul wondu nyim bantale na asilta parce que bi fa nga ittisal fula soto wol man makiye way nga danning fenko dola ndo ko ni ata mo tardeta pour ka fajiro sali fo fano keta say nabe o subajo la fabe fajiro fulo kelale ko la subajo fo anyanta ka joñadi la wato tilo findita okay nen tilo findita fintinya fan fo mo sina filo salino wato menna ayanda ka fajiro lo fulo sali ko la ina suba sali wala sunnot kila yake wanyala alayhi salatu wassalam kabalan sahibul be bokan jihadi kala dula be say kam madina jiata silo kan ye la silo kan ako bilali ko ako jamaala be suto kantalanye wala nin suba sila meme mol kunenna bilal ka ente ya rasulullah aka bismillah say to yela to sinota bilal be fanan be sembere aka be suto kandola la ponen suba sita si kunen sino ya fananta kabir sino ya farata sino da fottilo la bole e kunen wala han fo kila de sa bira ko bilal ko be min tola bilal ka me so do wala en fanan so salawatu rabbi wa salamu alayhi aga me so do wala en fanan so tilola bo silinka men ka man silinka wala barande sinot kila rafa alayhi salatu wassalam ko yalla nga bo jang nyewulum ba shaytan le bi jang nga saw nga ta la do to saljo muta nga saloke so ana bilal ya mare ay bilal wala noke e saljo muta ye fajiro folo sali o ko ena na suba sa wata tilo wata foka pare wata tilo bare na suba sali wala sunnot yo ne ayata ri tela kuni wato keta war me yalon ko tilo bata fo mo nyanta mo sinna filo salino o wato la yo nyanta suba
yanta fajiro lo fulo folo salila yana suba sali no bani ayatare watilo wato me alan ko nafil salo manda wato la comme like itebe parel wato wonin tilo ya kun funtin dole keta kilint kanin tilo ba kun funtin dika mo buka nafilo salo wato yo wato be suba damman salila yebata fo tilo ya kun funtin na ay jamfa santo do mandi yana fajiro lo fulo yana wojo na yo wala mo kitiyo bani ayatare ila wulta wato men no wata tilo man tuda tilo la boto e si fajiro lo fulo salino yesuba sale tilo man finde oto ba foro fajiro lo fulo la ina suba sal banna man ko ti ko nga fanyamen iba kelo nyala na ke nyindo ko nimme julo soto mo la way amari nata se ya comme amanke amambo gambia jang atele nyanta o jola waya mawo jo fo say wo seyte la bankoto say sharia to abe o jola nyaadi de nam nenjulo ben motema silang akanatema e maaje pour yala julo nyin jo comment ta afanya men kam ta mari men gambia kat mari mu gambia tano banko dolo ti fo senegal fo ginal fo min tolom yo wasifa nay soto juloñi koɗoñi hapo nankamo ika sadale isadañi barajo ngania amariya so sini ngani o fan la fa kanko ni na ñoje luwolong isa ak o yindama ko ila julo kar ngabo e sadati la bar hanin kam ni la fite ila julo la si juloñi dila barajo ñin si sayita mari koto yal so mo hakke o hakkelat hakke be ne motema kodo silang ima along atata dame ima dula along kon aketa banku kilon kantima aketa banku ima dula along nisi hakko nyin dia mari kodo nyin jwa marima yo iba bola sadati ya barajo ngani amariya pour ala barajo ka amariya ni na tata nyoje sawo san isa ko ndama ko ko dikar ngabo ndi sada bar hanin kabi ni asada ma man lef wala oton sa juluma dila sada nyim barajo si say nta koto yalla ay ka ki wonyal sa nyaabe men ker wala nyinti ko abe ko julo nyin ko dina ngamo nyin aba bondi sadalati ka ngania ala barajo ke juliti o nyiye aba jola wonyal inshallah jesakum okay nyindo ko ning sunkari julo sunkaro ya tara muso nyimbe dingo susundi kan fodje domorindiro drombe kanyan nale sharia ngoto wato ate sunna way abe domorindiro drone kala abanta ya nyenga nyen ndiamo tanu nyen nala na programme oto no ya sunkaro kono nyen karo na taji nga foyen ko sunkari julo ajonya ala fa qur'ano kono wala nyinti ko ako faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ako sun karona dal do kilon tarta kuranding walla be tama dulo tama silo kan itamari sia niye min iso tilolu jo tilu koton la ni sun karo fat yo jang lonnal ya muna ke jang wala min diko qur'ano man susundilla la ko mofo ama muskor mala ko mofo bare ya muskor mala kitiyo ning kuranto la kitiyo be ke kilont alquran e kuranto men na kitiyo fo ye muskon mani susundilal kitiyo ni wala la kitiyo ke kilinti bayna alako nen o mari kende na ye min na kende ata asajo oto muskon ma fana na ye min na si songo keno wat na dion na wuluta ata fasi songo keno wat o men na yanda ka jol ni alma yam fa kuranto ma pour ay julujo tuje ay sumandiro dammanke an amira susundila wala muskon ma mamira asiyam fol ma foy kanajo wala lonna le nyina jibe ko imam maliki ya banke muwatta ko nyame so muskon mala kitiyo mu kuranto la kitiyo lat kuranto kaajo nyamen atafana sungola nyamen atafana nyanta kaajo sungola wonyal susundila fana na kitiyo be wonyal susundila fana kuranto kaajo nyamen susundila fana nyanta kaajo wonyal sungola amanke domorindroti dammanti aba jola sungola la momen ka domorindiro dammanke sunkar juljoto wolom kuranto me yalon ko jiko bantala kuran la kende ato andata sungo kenola wala momen yalon ko ke bayata bake ke bayala waro sabula ata sungo kenola
ñel ita fala ko ñel lan jurobe bole kan ata bole kan wala lan juro mo continue sile fo saya yo wala na wala ka suman lan juro me yalon ka buka wule mo kan fo saya wala juro sifa no e mo soto wala ka la sun kar julo suman ballan juro me yalon ko aka mo soto na wule ka ka sun keno wala juro sifa e buka o suman ni lan juro nyim bote kan e ka sun nyene ke wala mala kitiot nam inshallah jazakumullah ke nyin do ko aka nyin karo ke like dingo me alon ka manke halala dingoti fo abetuna arjanna sharia ngoto fo qur'ano yo fo qur'ano yo fole ma ale sa docteur e nyin gar si ba soutele e ka bo jumal lel bulu fang ngamira menika nyin si fal mira e ka karala pour ka jeno ka jowyandi baake mol nya ko ton sahih pour mol si jam fala ya bar aljana dum wala aljana dum baliya o bedandi jonla barol anima satallala hina ne hande mo keta janka diwti keta jena diwti wala ke ala ke jena diwti wata bala duna aljana kono bayno folo atala jena dia wo junubo atama wo sabu men yaata soto silo kan o junubo wala ta moti atama fan sotonde yo oto ate fatam fan simantrani mote me manke gene dinti o karola momo ni la baro yawmal qiyama ala be konti bor wala e kede gene dinti e manke gene dinti ila baro ala be konti bor wala ni ya nyimma bara at ala la hina kafutema isidun aryano kono ni ya jawma bara atama satellite tilon tamandi kan sita jahannamo kono fatam fan simantari gene dinning halala din tema woto momo ndi la baro yawmal qiyama albe konti bola wala la inshallah na inshallah okay ni mo fulol be en telephone ne fang man na fenko forward die ñin do ko kit sarengo e mun fo kewol ni musol be tara safa killing ya tara salola la sarengo man authority wala sarengo man dunya wala pour be ta safa killing musol la sapo ka kewol la sapo ko mala ha ini be safa killing amany o manyan kake nkaji aka soto dula kilin neto o fana o mulan juro dum yalla njur kolemba wala ka sabu ko misalo ko bar hano men yalla ko be marlin o dinkirale ke la kato don be ke pour aka na soto wala alkaba ni molwe tawaf wala salo wulindi men tawaf dula musol nin kewol be katari mixirin so ne salo wulin mo be lorin da men sa ite ka kabar wala to yo somtaye kana ye ko aka soto bokasiya baraka soto musol nin kewol be sitari sape killing yo baro mulla njur kolan wala tumi yalon ko men kaw sabu wala men fon be marlen harmoto la hayatul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wol birin salo si sutiyato ka katle musol bondi kewol kono hani be to afole ke findindil bonin sal wulindo sita enen kewol kanalo sape kilonto kila ban ka hadisoto nimol be sapela be salle nyande ka kenyadil folo keba mu kallafol wala la sapo katar almamo noma o kola kam dindul men man balugiya o kola musolu aka kewanyala musol la sapo be komala wala nako khairu sufufi nisa akhiruha ko musol la safo be afisamanto wala me la sapela ba نعم والشر صفوف الرجال آخرها وخيره ماذا أوله مناتنا كادو كولا سابلبان ولا مسابو بجومات مكملة أتكسوتي يا مسول يولا مسول فنال سابي فلو ولا ميتل فنال سابو بجومات كادو يتل فنال سابي فلو كسوتي يا كولا يوتموتو مسول جام فتا كولا دون ولا كالا كايروتي سريان كالف ولا مسول نين كول مانيان كاك سابي كيلين ني بجما سالولا مسول نيانتا يك كومالي ko sariyan ya marlo kala nyam nam inshallah okay nindo comme janazal ning sango keta dulato ala mudda nyim fo sariyan e tili dantandi pour sango e bang bi mana luntango e sey pour ka sabati ji ko fo benko e odire sariyan man fen hape ot sariyan man fen hape je ay men hape sayato wala mo ning kewlo mala musol la furuya
yanta hidado mental an gol kay furja serento e wala hape kannan anen tiltan ha bari ka fo ne mol ma be ta sangadula fo yanta tilina ngam la kelo ko le na say la sare man fen hape je na hape tala lo ni man futot ngamel long wala sariya man tilina ngam hape pour ni mentar sangadula yanta wala kelo sangadula ko le na say wa man tarje hasba ilmi naam inshallah hani be o fenk kilan ako yani kaf sarewo jelleke muddati pour nimmo fata a nyanta wole lala pour ya bade bi maana fo 24 hours a nyanta wole lala fo sarewo happulandi biri mo nyim fata no awan happelando fanar bara ay susunduro kemen ayama lo kemenna wala mo ala moli ye tariya a topotola e tabade serento yamar kila sasa ayamar lo ke wal ako kana muslimo furo ko habsu muslimo kono ka bulaje tabade la fa wucha si kila fatandro ko mol kana woke ako ne mo banta doron mo sunnoti kila yama alayhi salatu wassalam wala mo ala moli nyanta tariya kala pour ka topoto e tabade akana me laari bulu wala mo salam ya marot par fay happel landije ban hapo me yalon ka manyan ka tambi wala oti e bare akoronto ta nyawonya seranti wala fita wala kar kila ban ka ko ni in kana salihan fa khairun tadhhabuna bihi ilayhi wa in kana sharran fa tadawuna ala an atikikum aw aktafikum ako ni atara mo kendol ma ala jombe tolo mati otal ka sambala kayrol kan otal manyan na dugundila al nyanta trendel praita ay tabula la kayro kono ni atra kunna diolom ni kunna ko wala fanamu oda al sabondi al kono ali ya samba ay bal kono yo wala tinna serentio ya marlo ke wala nemo banta doron mo sunnoti mem nyanta kake wala moli tare ya topoto eta baade e kanala ko dukondi foni darura beje nem darura beje men iqtada at-taqim men ye pour ka dukondiro nyin sabu lanjur kolan kasitije ban lanjur kolan tije kone amanyan ka dukondi nyanda ka tare ya ka topoto kata baade ada wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah docteur inshallah jannem Star TV ngalong 3 minutes ay ba franye hato banta way ala kulli halin docteur isi sara masalla lamar la nyimalula mba frere ko mbal tentul kalje ala lamar ko nyimala ane men fa yalon ko e ka nyinin karo soto nomi dendina dino ko la ka nyinin ka mbol fana ni mbar la bak itamari si barajo soto même fana be la may ko fana si barajo soto nyinin karo na fam wolati oto almale nal be somanta bon la men fana be mutaku kam masionto almale ni be somanta bon la inshallah ni ale nkende ma be talata na la kotake be murla le nan jann kotake inshallah ala baraka bake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jannem Star TV 26 Commercial Drive member fiqh sunna Dr. Sheikh Jawla atlena tanu jang abatunam fo Al Ihsan University jana banjulunde al sinim programme o jibe koteke ara miso taran kononto kata fo talantang inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.